تاعنا احلسينا ويقف معنا. جلوريا للمسير للابن وللسبيرتو سانتو. ماريا سانتسما أورا انت يومنا عليك اسم التلتانا داك لتويلت علينا ريتكم بليدا بحالنا وجسو آفرنا نبيتنا حرسنا من نار تلمفير والجنة للربح كل الأكثر داك بزوان تهنينا تيا considerando contemplavo il mistero del fer متى l'angelo Gabriele خبر سيدنا مريم لك السير الله مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي زهناتك كل فتي انت في السماء اقدر في الارض. سليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو. سليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو. سليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو. سليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو. سليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو. سليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو. سليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو. سليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو. سليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو. سليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملائمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو. Gloria al Messie, للابن للسبيرتو سانتو. ماريا سانتسما أولى انت يومنا عليك اسم التلتانا داك لتبيلت علينا ريتك وملي دام حالنا وجسو وافرنا نبيتنا حرسنا من نار تنفير والجنة للربح كل الأكثر داك اللي عندهم بزون تهنينا تيه considerando contemplavo التين مستيو تلفير متى سيدنا ماريا مرت الزور قريبة سانتا إليزابيتا مسيرنا. خبزنا كل يوم اتينا اللوم افرنا نبيتنا بالمنافر منوهات يالينا لا تدخلنيش في التجريب بس دهلسنا مدين يم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي السيئات الميرتا نمس. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي السيئات الميرتا نمس. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي السيئات الميرتا نمس. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي السيئات الميرتا نمس. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي السيئات الميرتا نمس.
قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين إسا وفي السيئات الميرتا نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين إسا وفي السيئات الميرتا نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين إسا وفي السيئات الميرتا نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين إسا وفي السيئات الميرتا نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين إسا وفي السيئات الميرتا نم كيف كم البدو السوديم ويبقى الديم تديم مريا سنتسمى أولى الانتيوم عليك اسم التلتانا داك لتفيلة علينا رتقوم ليدام حالنا وجسوا وعفرنا نبيتنا هرسنا من نار تنفع والجنة الربك ولا الأكتر داو لأكتر نبزود نكونسدراو نكونتبلاو في التيرة مستيوت الفير متى سيدنا جيسو كريستو تويلات في الأرض بتلم مسيرنا لي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي صنعتك كل شتي انت في السماء اقدر في الارض نسليمانيك مريا بالجراتس ممليا المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسون نسليمانيك مريا بالجراتس ممليا المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسون نسليمانيك مريا بالجراتس ممليا المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسون نسليمانيك مريا بالجراتس ممليا المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسون نسليمانيك مريا بالجراتس ممليا المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسون نسليمانيك مريا بالجراتس ممليا المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسون نسليمانيك مريا بالجراتس ممليا المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسون نسليمانيك مريا بالجراتس ممليا المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسون نسليمانيك مريا بالجراتس ممليا المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسون نسليمانيك مريا بالجراتس ممليا المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياك جسون Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو ماريا سانتسما أولي الانتيومنا عليك اسم التالتانا داك لتفيرت علينا من الرتكوم ليدام بحالنا وجسو وفرنا دبيدنا أرسنا من نار تنفع والجنة ربح كل الأكثر دعوة أقلياك عندهم زون تانياتي نكونسدرانو كونتبلا في الربا مستيرو الفر متى سيدنا ماريا وجوزيبي برزنتاو البنم جسو في التمبيو مسيرنا وبزتك اليوم متينا اللوم أفرنا نبيتنا بالمنافر منو هاتي علينا لا تدخلنيش في التجري بس ده لسنا مدين يم
قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الميت نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الميت نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الميت نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الميت نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الميت نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الميت نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الميت نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الميت نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الميت نم قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الميت نم glorious كيف كم البدو السودية ويبقى الديم تدية ممن مريا سنتسمع ويرا الانتيوم عليك اسم التلتان داك لتويلة علينا ريتك أمني دفان وجس هو فرنا نويتنا حرسنا من نار تنفع كل جنة ربح كل لكتب داف لأنهم زون تهنيناتية نكونسيدرار نكونتبلا في الخمس مستيرو تلفع متى سيدنا ماريا وجوزيبي وتلفا ولد بنهم جسو وورت للتيم سابوه في التنبيوت دسبوتا مد التوري مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي صنعتك كل تتين في السماء اجدف لك Siemanik Maria بالجراتس المملية الملايمية كم بيركين تفوس النساء بيرك الفروت الجفتية جسم Siemanik Maria بالجراتس المملية الملايمية كم بيركين تفوس النساء بيرك الفروت الجفتية جسم Siemanik Maria بالجراتس المملية الملايمية كم بيركين تفوس النساء بيرك الفروت الجفتية جسم Siemanik Maria بالجراتس المملية الملايمية كم بيركين تفوس النساء بيرك الفروت الجفتية جسم Siemanik Maria بالجراتس المملية الملايمية كم بيركين تفوس النساء بيرك الفروت الجفتية جسم Siemanik Maria بالجراتس المملية الملايمية كم بيركين تفوس النساء بيرك الفروت الجفتية جسم Siemanik Maria بالجراتس المملية الملايمية كم بيركين تفوس النساء بيرك الفروت الجفتية جسم Siemanik Maria بالجراتس المملية الملايمية كم بيركين تفوس النساء بيرك الفروت الجفتية جسم Siemanik Maria بالجراتس المملية الملايمية كم بيركين تفوس النساء بيرك الفروت الجفتية جسم
Nesli Manik Maria Belgrazia Memli Almulemia Kimbirke Entefos Nisa Ambira Kelfrota Juftiag Jesu Gloria للمسير للبن وللسبيرتو سانتو Maria Santissima Ura l'Intiomna عليك اسم تلتانا داك لتفيرة تغرينا ريتكوم ليدا بحالنا O Gesù غافرنا ذنوبنا حرسنا من نار تنفر والجنة الأرواح كلها الأكثر داك اللي عندهم بزون تهنيناتيك Salve Regina, Sria Malik Sultana, Om Tahnina, Haya Lawa Tamata. Sria Malik Lila Kanaitu, Wada Shahna Turufnatu Liteba. Lila Knedu, Ahna Linip Kunolfu, Danal Wheat Tadmo, Ayamela Avocatan. Dawalena Dark Line Tiak Tahnina, Urina Waradana Turfnament Jesu, Frotten Birek Tajuftiak. O Hanina, o Pia, o Helu, o Per, Itlopalina, Addisa, o Malla. Skont il-ferma tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu missierna li inti fis-smawiet jitgħaddis ismek tiġi nagħtik kull tritent kif is-sama hekk fl-art. Sliemanik Maria Belgrazia Memlia Almulemia Kimbirke Entefos Nisa Ambira Kelfrot tal-Juftiag Jesu. Gloria lil-Messir lil-Leben u lill-Spiritu Santo. Niftaklu fl-arwaħ tagħna li hemm fil-Purgatorju, sirna li inti fis-smawiet jitgħaddis ismek tiġi nagħtik kull ritent kif is-sama hekk fl-art. Sliemanik Maria Belgrazia Memlia Almulemia Kimbirke Entefos Nisa Ambira Kelfrot tal-Juftiag Jesu. Gloria lil-Messir lil-Leben u lill-Spiritu Santo. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fil-paċi. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna, Missier Eternalla, Ibn Alla li fdejt id-dinja, Spiritu mqaddis Alla, Qiegħda mqaddsa Alla wieħed, imqaddsa Marija, mqaddsa Om Alla, imqaddsa l-Verġni tal-Verġni, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-ħnina, Om tal-Grazzja tal-Alla, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om mit-tama, Om Verġni, Om bla taba, Om li tisħoq l-imħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parir tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salbana, Verġni kollokal, Verġni li tisħoq kull qima, Verġni li tisħoq kull foħrija, Verġni kollok seta, Verġni kollok ħnina, Verġni dejjem marbuta malla, Mera tal-Qudusija, Tron tal-Erf, Bidu l-ferħ tagħna, Amara tal-Ispiritu Santo, Amara ta' kull grazzja, Amara ta' kull tiba, Warda mistika, Torri ta' David, Torri tal-Avorju, Dar tad-Deb, Arka tar-Rab tal-ġdida, Bib tas-sema, Kewba ta' Fulodu, Saħħa tal-Morda, Kien tal-Mitinbin, Farax tal-Emigranti, Farax tal-Mnikti, Għajnuna tal-Insara, Sultana tal-Anġeli, Sultana tal-Patriarki, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apostli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana mnisla minn l-ewwel taba,
سلطانة متلة في السماء، سلطانة الروزاريو مقدس، سلطانة الفاميليا، سلطانة الباجي، حروف تالا لتنهد نبيت الدنيا، حروف تالا لتنهد نبيت الدنيا، حروف تالا لتنهد نبيت الدنيا، يطلب علينا قديسة أمنا نطلبوا ومولين في يوجبك السهلنا فدان البوست قديس لمنه سمعت اللي انت أمك ماريا للكرم نجريمة والفرانجيس بورتلي وبالانترشاسيون الفيرجن ماريا متلا السما من ذاك الزمين بآية الشر تدبير تجراتي فونا أتينا قلب صافي وطيبة مش ماشي عمل كماندمنت تيك نتعلم نحب ليلة فوق كل شروطنا بحالنا أنفسنا سكم جورناتا واحدة لجنقو دوب في الجنة بكريستوس سيدنا لتفا مرية المدونة بجهة التيم الجسم دخل دعم في الأبر الشوقة المدونة تبينو للكرم نجريمة السي مليك ماريا بالجراتسين المملية الملايميك امبيرك انت فوس النساء امبيرك الفراد تلجوف تياق جسو السي مليك ماريا بالجراتسين المملية الملايميك امبيرك انت فوس النساء امبيرك الفراد تلجوف تياق جسو السي مليك ماريا بالجراتسين المملية الملايميك امبيرك انت فوس النساء امبيرك الفراد تلجوف تياق جسو وماريا لتخال في الدنيا من ارتبا أعلان جراتسيا نهرج منا من اختيا nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Nejdu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbir Omm Alla Marija Santisma, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha,
Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Għal-benefatturi ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju. Mis-sjena li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnate. Ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-ard. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejnija, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu dejjem fil-paċi. Lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem.
Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. L-imħabba hija l-imħabba li tot, hija l-imħabba li nġorru fil-qalb tagħna, dik l-istess imħabba li ġabritna f'dan is-santwarju għażiż, iddedikat lill-Madonna ta' Pino. Ejjew niftħu qalbna llum biex mhux biss nagħmlu it-tajjeb imma nagħmluh kif iridu Ġesu, bil-qalb ta' Kristu. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju għal Giuseppi u Carmelina Vella. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom uti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Infaħru l-Alla flimkien, glorja l-Alla floli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf Alla bin il-missier. Int li tneħħi dnubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet ta' dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fruħ, sewwa u sinċira. Għamel bil-grazzja tiegħek li jkun jistħoqilna li inti tagħmar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Jekk trid tista' tħares il-kmandamenti u brieda tajba tista' tkun fidil. U għedlek quddiemek in-nar u l-ilma li ma trid minnhom mittidek għalih. Quddiem il-bniedem hemm il-ħajja u l-mewt u li ma tixtieq qalbu lesta għalih. Għaxer fil-mulej u bla qis, qawwi f'setetu u jara kollox.
Għajneħ fuq dawk li jibżgħu minnu u jaraf kull ma jagħmel il-bniedem. Lil ħadd ma qabbad jgħix ħażin u lil ħadd ma rħielu jidneb. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triqthom blaħtija, li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu il-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha ngħidu flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Intajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek ngħidu flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek ngħidu flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Allimni, mulej, it-triq tal-kmandamenti tiegħek, jiena rrid nibqa' fija sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha ngħidu flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Ħuti, aħna nagħlmu l-erf forsi dawk li huma perfetti. Imma mhux l-erf ta' din id-dinja, anqas l-erf tal-prinċipijiet ta' din id-dinja li se jtemmu fix-xejn. Nagħlmu l-erf ta' Alla moħbi f'misteru li Alla fassal qabel iż-żmien għall-glorja tagħna. Ebda wieħed mill-mexxejja ta' din id-dinja ma għarfu. Kieku għarfuh, qatt ma kienu se jsalbu lill-mulej tal-glorja. Imma bħalma hu miktub, dak li l-għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet u dak li qatt ma tnistel f'qalb il-bnedmin, dak Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Alla irrivelawna permezz tal-Ispirtu, għax l-Ispirtu jarber kollox sa fil-qiegħ ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Infaħrek mis-sersit is-sema u l-art, għax dawn il-ħwejjeġ tassaltna u rejthom li ċkejkni. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna ħjar minn dik tal-kittieba u tal-Fariżej ma tidħlux fis-saltna tal-Alla. Smajtux intqal lin-nies ta' dari, la toqtolx. Imma jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla għal ħuh. Smajtux intqal la tagħmilx adulterju. Imma jiena ngħidilkom li kull min ħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dari: tonqosx mill-weda li ħlift, imma rot lil mulej
il-wediet li ħliftlu. Imma jien ngħidilkom biex ma taħilfu xejn, mela ħajkun id-diskors tagħkom. Iva, iva u le, le. Kull ma użejjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu bil-qari tal-Vanġelu nindafu mid-dnubit tagħna. Il-bniedem għandu kapaċità ġewwa fih. Il-bniedem kapaċi jħobb. Hemm dik il-kapaċità li nakkwistawha bil-mod il-mod. Meta nkunu trabiċ kejknin, minn meta nitwildu nibdew nikbru, aħna ikollna bżonn inħossuna maħbubin. Bil-mod il-mod, meta aħna nirċievu l-imħabba, nkunu nistgħu ngħaddu din l-imħabba. Aħna nitalmu nħobbu daqskemm inħossuna maħbubin. Il-bniedem iħobb daqskemm fil-ħajja tiegħu, fl-istat tal-ħajja tiegħu iħossu mifhum aċċettat u maħbub. Interessanti li wara li l-ġimgħa l-oħra smajna Vanġelu marbut ma' 8 beatitudnijiet ħenjin intom. Illum qed jitkompla dan id-diskors. Għaliex? Għax donnom il-Fariżej, dawk li kienu osservanti tal-liġi, jirribellaw. Jirribellaw. Għaliex? Għax bdew jgħidu wissa l-kmandamenti x'se jsir minnhom fil-fatt Ġesu jitla fuq muntanja. Meta jagħti il-beatitudnijiet, it-8 beatitudnijiet, Mose jitla fuq il-muntanja Horeb biex jagħti l-10 kmandamenti. L-10 kmandamenti miktuba fil-qalb. Miktuba fil-qalb. Ħantikom eżempju. Alla jħallina fil-libertà jekk toqtol jew ma toqtolx. Tant li l-ktib ta' bin Sirak jew bin Sirak li minnu qrajna dik il-paġna huwa interessanti ħafna. Jgħid Alla ma ħajisforza l-ħadd biex jagħmel il-ħażin. Alla ma ħajimponi fuq ħadd biex jagħmel il-ħażin. Anke biex jagħmel it-tajjeb iħallik fil-libertà. Interessanti li qed jgħid isma' tittażel il-barka jew is-saħta, it-tajjeb u l-ħażin l-għażla fidejk. L-għażla fidejk. Quddiem din il-libertà jien fil-qalb tiegħi għandi miktuba l-kmandamenti. Aħna nitwildu bliġi li hija naturali. Pereżempju, naturali li ma toqtolx, mur oqtol il-frieħ ta' qattusa biex tara x'tagħmellek, kemm tiddefendihom il-frieħ. Fina hemm li niddefendu, li nieħdu ħsieb il-ħajja tagħna, dik li ngħidula is-self defense. Għaliex? Għax meta jien qed jgħidli la toqtolx, u jien pereżempju ngħid ħammur jien la noqtol, la nisraq, la, u nagħmel il-lista. Imma jien nista' ma noqtolx persuna u ma nkunx inħobba, mhux hekk. Jien jista' jkun hemm persuna nkun nixtieqha mejta, ma noqtoliex imma ma nħobbiex. U allura f'dak li qed jgħid illum smajtu x'intqal fit-Toraħ. Smajtu x'intqal fil-liġi tal-Alla. Smajtu x'intqal meta Alla ta' il-liġi lil Mosè teħux dak li mhux tiegħek. M'għandikx it-trejt, dawk in-nies jew dawk l-oġġetti li mhux tiegħek, anzi ktisirqu roddu, imma jien ngħidilkom iktar minn hekk. X'hemm fil-qalb tiegħek? Għal 6 darbiet fil-verżjoni kollha jgħid smajtu x'intqal la taħlifx fil-fals. Imma jien ngħidlek
taqlax kalunji fuq in-nies, taqlax gideb, tagħmilx xhieda falsa għalhekk bistu l-kurċifiss biex ma tixidx bil-qerq. Toqtolx imma jien ngħidlek illi jekk tkun qed bejjed f'qalbek blejra għal dik il-persuna tkun ġaqtilta għax tista' toqtol bil-ħsieb, bil-kliem, bl-ilsien u bl-emil. Issu Ġesu qed jgħidilna it-toraħ li tfisser vleġġa trid tinfdilna qalbna biex jien mhux biss ma nieħux il-persuna ta' ħaddieħor imma lanqas naqa' fix-xewqa illi qalbi tkun qed tgħix għall-pornografija jew qed tgħix għal persuni oħra. Meta jien lilek qed ngħidlek inħobbok għax inti żewġi, imma mbagħad naf li mhux lilek inħobb imma l xi ħadd ieħor. Meta jien lil Alla qed ngħidlu lilek inħobbok, imma mbagħad fil-prattika xi noħroġ minn dil knisja jien bħala saċerdot nagħmel bil-maqlub ta' dak li qed nippriedka. U ma jibqa' xejn. Interessanti li għaw qabża kbira hawnhekk. Kellhom raġun. Il-Farizej li kellhom reliġjon tal-qoxra x'in jisimgħuh jitkellem hekk il-Ġesu ma qed jgħidilhom intom wasaltu hemmhekk. Ma tisirqux, ma toqtlux, intom ma tidowx, imma mhux biss smajtux intqal imma jien ngħidilkom. Qed jgħid dik il-vleġġa trid tiftaħ il-qalbek. Jiġifieri, ejja nieħdu eżempju. Jien ġejt nagħmel il-Knisja, x'imbuttani biex niġi l-Knisja? Il-qoxra għax mis-sibt semmur għal ħadd jew il-qalba għax Alla qiegħed f'qalbi u malli nispiċċa dil-qudiesa se nerġa' nieħdu fil-qalb tiegħi. Ħanispiċċa. Smajt wieħed anzjan għandu naqas żmien ftit l-isfel minn 100. U dawn l-anzjani tistaġeb x'in jiġu biex jitkellmu fuq l-imħabba u fuq l-esperjenza u fuq kemm batew biex iħobbu, qalulu hekk, qalulu il-ħajja xi kemm tgħod żmien. Ridu jgħidulu int kemm iġġor snin. Il-ħajja kemm iġġor żmien. U qalilhom tafu kemm it-twila l-ħajja qed ħanara kemm ħajjejt. U għamel hekk b'subaħ. Jumejn. Il-ġurnata meta titwielet u l-ġurnata meta toħroġ minn dil-ħajja. Open bracket u close bracket. Nafuha, mhux hekk. U dal-anzjan qal, bejn l-ewwel u t-tieni ġurnata dawn l-jumejn importanti jekk jien inħobbx. Kollox jispiċċa, l-imħabba tibqa'. U San Pawl x'qal? Isimgħu x'qal għax forsi ma ġbarnijiex. Meta qed jikteb il-Korintin u dawn kienu nies karnival is-sena kollha għax il-port u kien jidħol minn kollox fil-port ta' Korintu u x'jgħidilhom lil dawn in-nies lil dil komunità. Aħna ma nagħlmux il-ġen tad-dinja, l-erf tad-dinja u laqqas l-erf tal-prinċpijiet Alla ħares ta' dawk li qed imexxu d-dinja jew imexxu d-dinja. Għax dawn qed jgħidilhom San Pawl, illum hemm u għada bye, għada mhux hemm. Aħna qed jgħid San Pawl, narmu l-erf ta' Kristu moħbi f'misteru. Dal-misteru li Kristu uriħ fi żmien għax inti qed tgħix fi żmien qalb dawn il-jumejn l-ewwel waħda u l-aħħar. Għal glorja tagħna biex aħna nindunaw minn aħna kemm Alla jħobbna, kemm Alla ħabna u Alla ħajbqa' jħobbna. Ħajbqa' jħobbna, isma' u jgħid hekk. Imtom ma tafux xemm miktub, isimgħu kemm sabiħa. Dak li jgħin qatt ma rat. Dak li widna qatt ma semet, ma smajniex minn fuq il-mobile. Dak li widna qatt ma semet. Dak li qatt ma tnissel f'qalb tal-bniedem. Iwa x'inhi dejn.
dak li Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Bejn l-ewwel ġurnata u t-tieni ġurnata ejjew ma nitilfux dan l-appuntament. L-għajn qatt ma rat, la widna qatt ma semet u laqqas qatt ma jimmaġina l-qalb tal-bniedem x'lesta Alla għalik għal dawk li jħobbuh. Amen. Ejjew issa nresqu it-talb tagħna billi nistaqarru l-fidi, nistaqarruha bil-qalb u vuċi waħda. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu. Mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela is-sema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben. U tkellem f'fomm il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistaqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejja Spiritu Qaddis imla l-qalbna. Għadek kemm kellimtna kelma li tagħti l-ħajja. Ejja issa għallimna nitolbu. Ek nitolbu għal Papa Iljun. Ek li d-dinja llum tħares lejh bħala wieħed mill-iktar mexxejja fid-dinja bħalissa li jixtieq il-ġit lin-nies għax dejjem jipritka l-paċi. Tolbu għall-isqof tagħna Anton, għal dawk li se jipritkaw il-lejla għada partikolarment. Hekk nitolbu biex din il-kelma ta' mħabba tgħin il-min u l-iktar ferut. Nitolbu ismana. Se nitlob għalik li qed issegwina minn fuq it-televiżjoni jew is-social media. Ħafna nies. Ejwa, hemm minnkom min qiegħed fil-ward tal-isptar. Hemm minnkom min ħajsegwina mill-Awstralja, minn Scotland, mill-Ingilterra, mill-Amerika, l-Kanada. Hemm tal-qrib u hemm tal-bogħod. Hekk nitolbu għalik minn das-santwarju ta' Pino, hekk partikolarment għal min talab il-grazzja u ma qalax, nitolbu ismana. Bħallum friġlen l-artal irresqu xiren ta' petizzjonijiet miktuba. Illum biżbiss nies li jiġu mill-Ġappun, li jiġu mill-Qrib, li jiġu mill-Asja, li jiġu mill-Kroazja u l-Madonna ġibu magħha bħalma ġabet lilna. Hekk jew nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna għal-fejqan fir-ruħ u fil-ġisem, il-fejqan spiritwali. Nitolbu ismana biex ma ninsewx Alla x'lesta għalina. Il-bniedem ifittex dill-imħabba li ma tmut qatt. U allura dawn l-4 ijiem jew il-jumejn mill-ewwel ġurnata sal-aħħar ejjew ma nitilfux it-tejr ta' ħajjitna. Nitolbu ismana. Tolbu għal min tilef il xi ħadd ta' għażiż. Nitolbu għal min qalulu li qed jikkombatti ma' marda terminali. Ekku nitolbu għalina l-koll. Nar l-4 nibdew l-aqwa żmien tar-ruħ, ir-Randan. Nar l-4 huwa ras ir-Randan. Nibdew mir-ras l-irmiet u ħamis ix-xirka mir-rasna sa saqajna rridu ninbidlu.
il-konverżjoni jara kemm hu sabiħ il-mixja tal-40 jum. Ejjew nagħmlu hekk dal-impenn għall-pritki tal-eżerċizzi, għall-quddies, għat-talb, għall-via sagra, hekk dan iż-żmien għażiż. U npoġġuh f'riġlejn il-Madonna biex tbierek il-parroċċi tagħna u lill-poplu kollu li se jagħmel dil-mixja waqt li bil-qalb ngħidu Qaddisa Marija Omm Alla. L-offerta tagħna il-ħajja tiegħek. L-offerta tagħna il-ħajja Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna, iġġeddidna, ħalli nkunu nistgħu nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek bi Kristus Sidna. Il-mulej magħkom u nerfgħu qlubna l fuq. Żuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħaj. Int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja. Battilna liben il-waħdini biex jifdina. Rittu li jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna miġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna mal-anġlu l-qaddisin infaħruk u flimkien bil-qalb intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Osanna fl-oli tas-smewien, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smewien. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħataw minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċ, reġa' radd il-ħaj, tali dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi kull darba li niklu dal-ħobs li xorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej
sama tiġi. Għalek aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Int oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, partikolarment Karmelina, Giuseppi, il-mejtin tal-familja Vella. Nitolbu ukoll l-eżistana mejtin. Għallulna niftakru f'Tonina Paċ. Is-saċerdot Dunakille Kawki, hu l-Isqof Kawki mill-parroċċa tal-Arb. Joseph Kutajjar. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin imqadsom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli, San Ċirillu u San Metodju u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj fl-Ewkaristija nagħmlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ikun li tridin fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum. Aħfrinna nabi bħalma nafru l-minnati. Iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna hekk inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrit fija, inti li tgħix, inti li s-saltan, għal dejjem ta' dejjem, paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Nejdu flimkien, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dejjem. Ħenna għalina. Danu il-ħaruf talla. Danu li neħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Iżdejt kelma waħda. Tqarbina tax-xewqa. B'Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik
u nibqa' nħobbok għal dejjem. O Ġesu, la tħallina qatt ninferet minnek. Grazzi Sinjur Alla u waħfir li Sinjur Alla. Grazzi Ġesu li ġejt f'qalbna. Grazzi li ktibt f'qalbna l-kmandamenti. Imma ħallejtna fil-libertà biex nażlu nagħmlu it-tajjeb. Lilien mill-kmandamenti. Lilien mis-sempli liġi. Ekkew nitolbu għaliex issa nhar l-erba' jekk Alla jrid, m'għandix tkun ġurnata bħal l-oħrajn l-iktar min jisma' biss nhar ta' Ħadd. Nhar l-erba' l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu immorru l-quddies u nirċievu l-irmiet, jiġifieri nisimgħu l-kelma Biblika ftakar li trab kont u trab terġa' ssir. Jew indem u emmen għal l-bxara tajba ħalli nibdew dan iż-żmien għażiż. Hawnhekk il-quddies bir-rit ta' tqid tal-irmiet ikun fis-7:30, fit-8:30 u fis-6:30 ta' filgħaxija. Imbagħad matul il-ġurnata ikun hawn b'lingwi differenti kważi kull sija, mill-Kroazja, mill-Polonja u mill-Litwanja. Imma dak ikun b'lingwi differenti. Nixtieq ukoll infakkarkom ħanamlu pellegrinaġġ mis-Santwarju ta' Pinu għas-Santwarju tal-Madonna ta' Lourdes flimkien magħna. Ħanamluh f'Settembru. Intom ħerġin fuq il-bulettin hemm id-dettalji, id-dati għal min jixtieq jiġi magħna, forsi ġamar, jew qatt ma kellkom ix-xorti li tkunu hemm. Lourdes hija esperjenza sabiħa ħafna. U allura tistgħu tibbukjaw fil-ħanut tas-souvenirs. Intom ħerġin ukoll mill-Knisja hemm il-programm Salejt il-Kbir. Dawk il-Maltin li tkunu fostna u qegħdin hawnhekk għal din l-okkażjoni u forsi terġgħu tiġu lura għal ġimgħa mqazza. Intom ħerġin hemm il-programm tar-Randan Salejt. L-aħħar ħaġa nixtieq infakkar li għada se jsir it-tindif tat-tempju. Hawnhekk għandna bżonn voluntiera. U għalhekk fis-7 ta' filgħaxija min jista' minnkom għandna grupp ta' rġiel u anke grupp ta' nisa
ħalli naħslu ġifieri jkun hawn it-tindif tat-tempju. Ippermettu li ngħid grazzi lill grupp ta' irġiel mill-parroċċa jew mir-raħal tax-Xewkija illi l-parroċċa anke selfitna l-ifter u qed jiġu bil-lejl biex inatfu l-Knisja. Dal-lejl damu sal-4 ta' filgħodu taf li hawnhekk hekk matul il-ġurnata kun hawn il-ħin kollu l-pellegrinaġġi u n-nies. U allura minn qalbi nirringrazzja l-familji tagħhom hekk li jħallu biex jiġu hawnhekk sigħat ta' volontarjat minn qalbhom u jgħidulek għax lill-Madonna ta' Pinu nagħmluha bil-qalb. Interessanti. U nitolbu biex kollox ikun sewwa ma jweġġa' ħadd għax trid titla' ħafna fil-għoli u fl-istess ħin hekk inżommu l-Knisja dejjem fid-dinjità. Dan huwa monument ta' sbuħija u mħabba lejn Alla u Omna Marija. Wara 3 Ave Marijiet min irid minnkom inkun qed nitlob għal ftit mumenti fil-kappella f'riġlejn l-artal tal-Madonna kemm tidħlu u nagħmlu t-talb tal-aħħar. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Itlob għalina bit-tibbi. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.